Sahafların tozlu kitap kokusu için okuma yazma bilmeyen bir işçinin adındaki 3. harfi söyleyiniz. Yırtık pırtık elbiseleriyle ölü bulunmuş mahalle terziniz için lütfen bekleyiniz. Uykunuzdaki kadının boynuna dokunduğunuz o sonrası bilinmez an için bip sesinden sonra arka arkaya aynı sayıya basınız. Terk edildiğinizin ertesi günü deftere 100 defa bir daha aşık olmayacağım yazınız. Beep. Hello. Għal-ġurnata li fija ltqajt ma' sħabek tal-iskola għall-ewwel darba, jekk jogħġbok, iddalja il-lucky number tiegħek. Għal dawk id-drabi fejn ġrejt bla qiegħda madwar il-bandli, qafas in-numri kollha kif ġiġi. Għat-twieqi mtapna fil-ħwienet fejn ġieli waqaft tieħu xi ħaġa, iddalja is-sena tal-aħħar sajf li fih ħadd btala mal-familja. Kulħadd għandu f'ħajtu perjodi tal-mistħija. In-numri li għażilt tal-dawn tgħidhom lil ħadd. Għall-ħobs bil-ġam li kilt fil-għodijiet fuq il-ħaxix tal-università, itlaq ir-receiver minn idek u oħroġ fil-gallerija. Jekk tixtieq tressaq il-ment dwar il-ħeffa sfrenata li bieha għaddej iż-żmien, qafas b'kemm għandek saħħa fuq iż-żero. Jekk tintebaħ li ma tiftakarx eżatt kif kien nannuk, ħares waħda fil-mera. Għar-riħa tal-kodba mutraba fil-ħwienet tal-kodba użati, għid it-tielet ittra ta' isem ħaddiem illiterat. Għal-ħajjat li kien joqgħod ħdejkom u li jinstab mejjed li jibes biss ftit xraret, żomm il-linja. Għal dak il-mument impreviżibbli li fih mill-list on mara waqt li kont rieqed. Ibqa' qafas l-istess numru hekk kif tisma' il-bip. L-għada li dik il-mara titilqek, ikteb fin-notebook għal 100 darba. Qatt iktar ma jinsi nieħu grazzja ma' xi ħadd. Beep.